Ubundi ushobora kuba wumva ari nk'ibintu bidashoboka, gusa izi nyoni za ostrich zigira amaso manini cyane kuruta ubwonko bwazo. Mu by'ukuri ibi ngibi ubyumvishe wakumva bidashoboka, gusa iki ni kimwe mu bintu bitangaje ku nyoni za ostrich. Ubundi ku batazi iyi nyoni niyo nyoni nini ya mbere ku isi ndetse kandi ndende ku isi. Tekereza nawe inyoni ishobora kuba yarenze metero 2 mu burebure, kandi ikihuta cyane, ikaniruka cyane ku muvuduko udasanzwe. Gusa twirengagije ibyo byose, tugiye kwita ku kindi kintu gitangaje, ari cy'amaso. Ubundi buri jisho rimwe rya ostrich riba ringana nk'uriya mupira bakoresha muri biyari. Ngaho nawe tekereza, ubundi ubwabyo uyu mupira wa biyari uba ungana n'igipfusi cya muntu. Ngaho tekereza rero inyamaswa ifite ijisho ringana uko, byongeye akaba ari n'inyoni. Noneho ikiba gitangaje aha ngaha ni uburyo iri jisho riba riruta ubwonko bw'iyi nyoni. Noneho wakibaza ngo rero ni ukubera iki, cyangwa se byashoboka bite kugira ngo iyi nyoni ibe ifite amaso manini cyane kuruta ubwonko? Ubwo ayo maso ubwayo yaba amaze iki niba n'ubwonko ari buto cyane? Ubundi igisubizo cyihishe mu kurokoka kw'izi nyoni, cyangwa se imibereho y'iyi nyoni. Ubundi izi nyoni zibera ahantu haba hagaragara cyane, mbese muri make hatihishe nko mu bihuru, ku buryo buri kintu cyose cyaba gishaka kwica zino nyoni cyazibona mu buryo bworoshye cyane. Rero aya maso aba yafasha izi nyoni kuba zabona ibintu byose bibi bishobora kuba bishaka kucyataka, ndetse haba no mu ntera ndende. Kuko ubundi zino nyoni za ostrich zitabasha kuba zaguruka nk'izindi nyoni, kuba zabona ikindi kintu kije kuba cyazataka mu ntera ndende, ibi ngibi biyiha umwanya munini wo kuba yakwihisha cyangwa se ikiruka. Kandi iki gihe iyi nyoni iramutse ibonye ikintu kibi, hari ikindi gice cyayo gikora cyane mu bijyanye no kwitabara. Iki gice ni amaguru. Ibaze yuko ostrich zishobora kuba zakwiruka ibirometero 70 mu isaha imwe. Uyu muvuduko ni mwinshi cyane ku buryo byanakugora kubona umuntu wakwiruka gutyo. Ubwo rero uburyo bwo kurokoka kw'iyi nyoni ni ukubona ikintu kije kucyataka, hanyuma nayo ikiruka. Rero kuba aya maso ari manini si ikibazo, ahubwo ni ikintu cy'ingenzi ku bwonko, kuko nyine aya maso atanga amakuru menshi ahagije ku bwonko. Kuko amashusho yatanzwe n'ayo maso araza kunyura muri nervous system yoherezwe ku bwonko, hanyuma ubwonko nabwo buhitemo wa mwanzuro wo kwiruka. Rero kuba wabona amaso y'inyoni ya ostrich ari manini kuruta ubwonko ntabwo bisobanuye yuko iyi nyoni yari injiji, ahubwo ni uburyo bwo kwisanisha n'ikirere cyangwa se ahantu izi nyoni ziba. Ibi ngibi twita adaptation. Nari Alpha Bix wakoze kunyumva.